SAMOA ele atunu pele. Ua tātou saa nei langi tau, siwai maalie ai oa oi whariseu. I la tātou whaapolo, ma la tātou whaautu ngā tangi, tātou tupa au i langi. O le na pule i Atua Soifua, ma so mātou wola o mawhai ai. O na tātou whita pa i lunga o peau ngalu ta wha i langi. I le nei tu la fiafi. Ia vei alo uleo vai man whaatau wae whai ma siu whafonga o na au te tai. O le o lo te yulu i tātou porkalame o le alanga ino o le upu valo anga. E wha whiloa i ailo tau ma malu wha matai fia. Mai a iona ao se ia pa ia se toe tamatama talofa. Talofa lava. Le ngantai lea o te wha whiloa i wha toa te foi. I le Ekalesia pele i le nganga le Ekalesia fitu SAMOA tuto tasi. I le nei fiafi, mai lava i whailau tusi, se ia pā ia. Whanau pele, o tātou ngā ruenga whamalo tau, whamalo te talo mai. A o whea ngai eila na au auna ma le moli mawina, o le wheau ma le tala le lei. Le ngā tei lea SAMOA mātou te whaafitai tele atu, ia ona o awa noa o tau whaawa noa ina mai. Tātou te moli mawina whaatasi ai. Le nei wheau tāua, o le wheau, o le moli mawina, o le tala le lei le atua. O na o mai ai lea o le ngai te anga. Ia mātou te wala au lia ma le whaaloalo lo tau pa ia, ma lo tau ma malu SAMOA, ma le mātou te talo ina ia whaapeo na whaawau ina pea. O na tātou moli mawina, le nei wheau, o le wala au o le atua mai le langi. Le ngatai leo le taulongo longo le tala le lei. Ai mai se foi o se fangu o feoi o le tala le lei. Ta wala mai lana o tai a Pastor Willie Papu. O le o lo ngafa pea ma le au ili ina o le upu valo anga mai tonu o le fionga pa ia le atua. Malona whaatau wina o le nei upu. Se ia o mai le vai tau o lo e soifua mantanto o wola ai. Mai o nei valo anga. Wa tu sia le fionga le atua ma ili ana au auna. E iai vaenga e le i tu sia intusi. Whatoa e maua i nei on ole atu lea SAMOA. Whaaluina lo tātou te mori mawina. Ma tufi tau whao i manuia le langi. I nei iam whaiona sau ni ai tātou. I le wha moe le ola e wha vau. O le tātou mata upu o nei fiafi i SAMOA. O le Ekalesia le Atua Soifua Part 1. O lona winga SAMOA. Ma ai po ua e iai tonu o le Ekalesia le Atua Soifua. Ai wha mata o ai le Ekalesia. O le tāhua le mo tātou. Aua e te misia o lona asonga fua o le Papu. Le ngate leo le aso lua o lona Part 3. Aua le te misia se vaenga e tasi o le neimta upu. Ina ia mawhai o na tātou manino au ili ai. I le atoanga o le neimta upu e ala i le fionga le Atua. Whamanuia tere le Atua. I lau mai moa whaafonga tāpua i SAMOA. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church.
puia leo telea, e toi a fio mai Yesu. Ia oli oli, o toa tase, e toi a fio mai Yesu. E a fio mai, e a fio mai, e toi a fio mai Yesu. Wai tonu, o lea wairai, e toi a fio mai Yesu. Watu putele, o le poto, e toi a fio mai Yesu. E a fio mai, e a fio mai, e toi a fio mai Yesu. Ole a tātou te tālu. Lo mātou te mai o le langi. Ao tāpili atu le nei pānetai lona whai unga. Ue au mai ai mātou o le toi whe au mulimuli. Na e whe talai e talai nātou e whai mamoli mau inu uma. O no o mai ai leo le ngata anga. Mātou o le leanga anga sae whio mai. Talaina la lātou whaafufonga ma le mātou whaalongo. Lo mai moa si o mātou atunu i le ala ea, i le nei pō i le TV. Alofa pai atu iai na ia saunia i mātou. Papei lātou alo whaafufonga mai whafo. I le internet alofa le atua pai atu iai. I na ia mawhai o na te talaina la mātou whaalongo. Mātou te talia i lau upu. E sauni ai mātou mo mātou ainga, mo le aso tele te fio mai ai, mai lau au na vai na o se fuefu le ele, mātou muina i lau tumu ato toa le nei pō, na ia tau masua sua lau ipu, mo oi fo le taele o loto ma fina ngalo, lau lava suafa Yesu o le mwala wa toi nei. Amen. O te whātalo whātu le mamalu le atunuu o lo mai mo mai TV free le nei fiafi. Whāpe atunu I whafo I le internet, ia me se le mamalu o lo tātou au fia. Le nei po o le autu o la tātou mta upu. O le Ekalesia a le Atua Soifua, vanga mo mua. Tolu po le nei mta upu, whāpe o na lau ngai na o le me lilo le amia le angai po e tolu. Tolu po le a whamanino ai le vaenga, ona moli mautus pai o lotu satani. Ma ua fifiloi ai ma palu fatasi mea whapaupau, ma le upumoni, ua whainga tāna I loa ai le finangalo o le atua. O le fisili o te manao e te tala I na elementa upu le pol nei. O ai le tangata e sili o na malai o lo ta ua le tuspaia. I le o langa le nei. O ai le tangata sili na malai le nei soifuanga. Lea se whamtalanga al tuspaia I lea tangata. Mua le konito sulima whaupa suluiva. A whai e ngata I le nei o langa, mea tātou te whamoe moe ia keriso, wa sili lo tātou mālaia I tangata uma, o le sili Samoa, le ale mea leina e alu le lotu. Te alu le lotu o se masaninga, o le mea na ola mai ai, o le mafutanga ma wo ma ainga, o te alofa I lau whaiwhiau, te alofa I lau Ekalesia. Po le ale māneia o le Ekalesia, o le alo fia iai, ai a whai e ngata I le o langa le nei lo whamoe moe,
e te le sao i le langi. Na i loa lea wa sili o na malaia oi tangata ola uma. O na tāua lea, o na tātou mai moe le tuspaia, e whamatala le tuspaia. Le Ekalesia a le Atua Soifua, mo mua i le langi, o na tātou mai moai lea i le neila lo langi. O le upu Ekalesia, e sau mai upu e leni e lua o le ek, o le out, po le Ekalesia, o le call, po le vala au, sau le upu e leni o le kaleo, o le vala wina i le atua tangata, e o ese mai le lalongangi. Vala wina tangata, e o ese mai Papelonia. Ina ia avea matangata, o le Ekalesia le tua, e saunia mo le langi ma le ola e whabau. La tato mumua, mumua e le Ekalesia le langi. E iai le Ekalesia le atua le langi, leo o mai le neila lo langi. E pere sulua, fau pelu sulua, e whaingo le maungo siona, le ai o le Atua Soifua, o le Jerusalema wha le langi. O iai angelu e mano ni mano, le whaapoptonga atoa ma le Ekalesia o le auulu matua. E watusia le langi ma le atua le whamsino au, ma nganga oe wami o tonu o whaato toina. Ma Yesu le puluvanga o le whiangeng fau. SAMOA e te manao e te iai le Ekalesia. Ta ua o le Ekalesia o le ulmatua le langi. Po le Church of the Firstborn. Aisea, silsila foi tātou. Ai tanga il tusi o whalinga, na silsila whalinga e 5 whaupueiva. Lo iai upu nei e tautala me ola e wha, ma toi ina e lusul wha, o lo li o le no whali. Wai mai wala tu pe pese foi il pese fou. O whapeat was a tau lava oi na e tango li tusi. Ma te tala i ona wha mau FAILAUGA. A wana whasia oe, we whaata wina fo i mātou lolawa toto. Mole atua, mai i tua inga uma, manga ngana ese manu, a toa mātunu. I le langi e le whafsanga i male no whali, o toe ina e luasful wha, o le upulea mea ola i le pei o mea ola i a tātou, ai e tau le living creatures. O tangata soifua, o lo tabilo le no whali, a o tangata na vatu i lalo nei. O ana whea na vatu ai, e te maua le tusia mātaio, ina ua maliu Yesu ma toi tū mai, na toi tū mai ai tangata pa ia o le atua. E fesol mtau pue wha, ina ua fio Yesu le langi, o na si ti ai leo tangata ia i le langi. Lea we iai le langi, tangata, e peo oe maa o sui, e tau la tangata ia, o ulua i fua. Ona mawhai ai lea na te tala i le langi, le ulua i Ekalesia, wa iai tangata na ave ese atu le pādeta lei. Whai ai lea o le whapotpotonga pa ia, po le Ekalesia, o le aulumatua, po le firstborn, o la tau ia na mua whaoleina, ina ua maliu Yesu. O la tātou mai moe le Ekalesia lea, i le neila lo langi. Ekalesia le Atua Soifua i lalo langi. O le upu Ekalesia o le call, tangata na callinga i le atua, e o ese mai le lalo langi, e o ese mai Papelonia. Ina ia avei latou matangata o le Ekalesia le atua i le lalo langi. Mo mua Timoteo tolu whaupesulima. Ai a whai o tua iati e lola wabi o te tau fale o le atua. Tau le Ekalesia o le fale o le atua. Sisila. Il whaupulava lea suma 5. O le Ekalesia lea le Atua Soifua. O le poutu foi lea ma le lango o le upumoni. Lona winga i ai le Ekalesia le atua i le lalolangi. O lona whabae o le upumoni. Tautala ia i lātou na tūsia le tispaia. E fesa luas fuluati na i lunga lau apostolo ma lau profeta. Wa mali liu i lātou. Ioane ono sultolu. Au upu, ele ngale tino i se mea au upu. Upu o le fionga le atua. Wa tia e ai le Ekalesia le atua. I lalo nei. O le poutu foi lea. Tangata e ola. E ola mo le upu moni. O tangata i le ilo fefe.
e tau le upumoni le atua langa tangata whapitoa na kole le atua e o ese mai le lalangi o le silila o le ale upumoni lea e whabai ai le Ekalesia le atua stonu al tispaia e tolu ame e tau le upumoni mua Yesu o au nei le ala le upumoni ma le ola e le ai se tasi al watu tama pe ale ui mai ata alu ngai fa upe sulua e le ai se tasi suafa o fo ina mai tangata e faola ina ai tatou tasi al suafa e le mawhai e se lotu e le mawhai e se tangata ona la bea i ate oe na o Yesu e to tasi pe itai si le fia Yesu mai matei e fitu lufutasi e to tele o mai lo ngoa matou nei na perfitane lo ngoa na fai ai vavena ma isu no tautino atu lei a tela o tele loha i latou na ia lea o le me tau o le pumoni lo na lua il tispaia Ioane sulfitu alona fai upe sulfitu o tautala i le tusi paia o le tusi paia ia e whapaiaina i latou lau pumoni o lau a fionga o le upumoni lea o lona winga e le ngata e talia Yesu Keriso i lo o langa ai loa moni le Yesu le te au auna iai e ala i lo ustai i le fionga le atua po le upu le atua o lona tolu o me tau o le upumoni salamo se lau suluiva se lau whalua o le mea moni fo i lau tula fono e sau le taimi wa langa Ekalesia wa le au ngā tula fono le atua a le Ekalesia le Atua Soifua na te taliaina le tula fono le atua aisea o le upumoni o le mea moni le atua si sila il fata oto e lua sulvalu fa upaiva so se tangata e alanga e le li ie a le tausi polo inga le atua fai mai e ino sia i ova lana tatalo ino sia le atua o le tangata e alanga Yesu a le fia tausia le tula fono le atua Samoa silsila i le awala la tatou o i le awala e tasi ala awala na whaasino i le atua e whaamatala ai le ala e whaola i nai whanau e tangata salamo e fitu o lo na whapusu tolu o lo wala le atua o lo i lo whale ftawhai e whale ftawhai na o mai e le atua le ata i a Israelu o whaamatala ai le atua lo na ala le ala na wia i Yesu whaola i nai tangata ma le awala wa wia e wia il tangata ina ia whaola i nai o ia i le ola e whaavau o te tonu lea o le whalewhitawhai ma lona lotoa tolu potu o le potu sili na paia i aile atola au le atua o le potu lona lua e tau o le mea paia o le potu le i ai mei e tolu o le la ai ai a reto e se fulu ma le lua e i ai le whatwhaitau langa o mea manongi luma mai o le ia pui pui e i ai tu ngā la me pa fitu i le tu saute o nai la ale i fafo o le mele tau o le whalewhitawhai wa i ai le loto ai fafo e lua mea whale silin tau wa i ai o le whatano e fulu ai a ao le whaitau langa ma le whaitau langa mu o mea i e lua wa whamatalaina i ia mea o le whamawala longa le atua silsila o saili le atua e whaola le tangata ai le mawhai e le atua mamana e oti le tangata e ai a te ia ona whamau lalo leo le atua e la beai oe mau sisila i le ala e whaalia e le whalewhitawhai o le tui si sifo e iai le ato la au o le whiangainga o le ato o Yesu o ia o le atua le halo peitai whai mai Filipi e lua alfa upe lima o le fitu wa whamau lalo o ia e ia i a te ia wa liu tino tangata le ato le potu paia le potu lo na lua wa liu tino tangata se lau pasene le atua se lau pasene o le tangata a ua whamau lalo peitai ere me e se a Yesu e le mawhai e seisi o na fasi le mawhai na pai ai
leanga se lau pasene o le atua I to tonu ia te ia. Se yo li taimi, pa mai Ioane le se sin faina pa ia te ia, ele yo o ilona I tu la. Na wata taimi o Getsemane, na toe wha maua lalo lea o le atua. Wo winga o ia whaatasi mal tangata, lua al korinito e 5 lufutasi, o ia ele aisanga ngasala, wo fai o ia maanga sala. Ina ia fai masui o I tātou, o oe maa. Ina ia vei tātou, maami o tonu le tua. Whaalua na whaamau lalo le tua. Ina ia la vei ia te oe maa. I le tolu le fiafi o le sfreile. Taimi o le taulanga o le fiafi. Tango al fei taulanga o le afasil maamoe. Ai pa ule nei filona 5 sola le maamoe. Ai sailua ina le ie pui pui o le malu. O tatala le ala fou o le saltonga e ala I lona toto. Whengainga tuai sa sautangata ngata I loto ai fafo. Al whengainga fou, o mawhai nei le tangata I whatua tuana tatalo, ma o tuai le no whali I o le atua, I le me sili na paia I le langi. Ona o le ala na saunia I le atua, e ala I le tōngiola, o lo na alo e whai ai, whai mo tātou sui. Le ala fou lea. Ona au mai fo I le whalifta whai lea. Lea ta, o la asanga te tele tolu. E whaola I nai I tātou. Silsila. Baena te tele tolu o le whaotanga. O whamatala I le atua. I le potu I fafo, polo loto ai fafo. Le potu e tau o le mea paia lo na lua. Ma le mea sili na paia. E iai le pupula whaase kina o le atua. E iai lana tu la fono. Na whamatala le Iesu vaena te tele I o le whaotanga. Petala Iesu o au nei le ala. O au nei le upumoni. O au nei le ola. Samoa le ai asa si awala. E na o Iesu. Ma ua whamatala ina I le whalefta whai. Ua whamatala I le atua le ala e tasi. E whaola ina ai tātou le ola e whabavau. E ala le sa tauro keriso, ma mea e te tau ana tātou ia. Silsila foi tātou. Iesu le ala, upumoni ma le ola, e tolu foi la asanga al wharatanga. Na tātou ui mai sauninga u tuanai, a le utu fatas. Iesu le ala. Whatwhaitau nanga mua le atau Iesu na maliu mo oe. Mea na e whaaiua tātou misiona, I le sa tauro keriso. Pea ona e tu lai mai talia Iesu I lau loto. Po le ale ingo lau lotu. E le tāua le naha. E le sila le tua nilo. E sila le tua I te oe. Le nofo le nufoa. Ma lau filfilinga I po taitas. Le hata o sa tauro keriso. O fai oia masuye oe mao. Tele tangata. E le mawhaina tu lai lunga il wala au. O lai popole ila na whaifi au. Popole ila na lotu. Ai le maliu se lotu mo oe, le maliu se whaifi au mo oe na o Iesu Keriso. Pea ona e talia le taulanga Iesu Keriso le upumoni. La sanga lo na lua e te uia o le baptisonga, le hata o le whatahanoa vaile taftafa. Aisea, e le mawhaina e ulu, Ioane tolfo pueono, e le mawhaina e ulu I le malo le tua, se I vanganda, ue ulu le whaita to o le vai o le baptisonga. O na lea, o na mawhai lea na e ulu fale I le Ekalesia, o lona whaavae, o le upumoni. Le iai le ata o le mea paia. Lau e iai le areto, o le ata o le fionga le tua ua e filifili, e te le whalongo I sangata, ai te whalongo mai ustai I le upu a le tua. Sa mo le mafuanga na, po te itasi. E watu le whiau e te ti ngā aisea, wa le whitaui mea le whai e lau lotu, ma le upu a le tua. A leo o tātou tautala, I le Ekalesia le Atua Soifua, I lalo nei, o lona whawae, ma lona poutu o le upumoni. Tau la vahana lona lua lea, o le vahana mua, e te talia lo Iesu I le pole nei, po le alo le anga I teimi watua nai. Al teimi e talia I nai Iesu, wa tau ha mi o tonu I nai oe. Wa mai le ha mi o tonu e Iesu, wa ufiufi ai oe.
whaapei o le pangatai lunga le sātauro, e le ialu se lotu, le whaia se mea le rei tasi. Ana ia salamo ma whātua ia Iesu, pe mai Iesu e ia il pangatana i le ola e whaabau pe a fio mahi o ia. Leu whale le Ekalesia, wa matana te tala lau te sipa ia, mena ia fisili po nesi po te tasi, wa mahasani ai o e te whaitau le fionga le tua. Wa e ola i seo langa whaapa ieina, wa velo soifua tunga la me pa fitu, mori mau isi atu i le alofo le tua. Wa vele whaitau nanga o mea manongi, le luma mai o le pui pui, o tau langa le o te talo le upa ia, whaapei o na tusia le tusi o whaalinga. I le aso e fio mai a Iesu, ona li ua le o tātou, a whai e te oti to e tū mai tunga mau, le hata na o le me sili ni pa ia, e le mwhaistanga taola na uru iai, e ufitia le mamalu whaase kina o le tua, se i vanga na walu ese le mamalu, ta mwhailea na otu tangata e talaid whalita whai, na le whaatasi al tausanga, e uru iai whaitaulang sili, o le hata o le me, o le whamasinonga, i le langi o lo whaia nei mo i tātou, sisi le la o mai le hata leo le whalita whai, ma le ala, na saunia e le tua. E whamatalai la asanga te tele o le whaltanga. Sile mai. La asanga mo Iesu le ala. Ro mai lima wha mo le tolu o le nei wa tau ami o tolu ina i tātou le whatuatua. E lua mea whatuatua e te whalango lango ai, ma e te li tonu na o Iesu e to tasi e te ola ai. Sili testangata le test po whawhia o nei. Sa il matou a inga na whaise si lotu. Tau stai ai le tua, tau si sāpati il whale. Ai au la sāna o alu le lotu. O lau tali, ma fua o lo pala ai. Ai sea e leistangata pala ai e alu langi. Mua le lisi, o tangata e susunu le afi whaitau le whalinga, ta apue luas fumatasi. O e loto vai. Tangata e tū mo le tua, o tangata i le ilo fefe o iloti, e usitai le tua, ai sea, o salamo, ma fuli tua i le ansala, o lona ola, o fiufi le amio tonu o kiriso Iesu. Wai ai le langi lona wha moe, po le alme tupu le lo langi pe ola pe oti, wai le langi lona wha moe. Ne ulu fale lea, i le mea pa ia, le ata o le Ekalesia le tua. O langa whapa ieina. Ie whapa ieina i lātou lau pumoni. Ioane sulfitu o lau fionga o le upumoni lea. Te usi tai ai. Le alme whameile tua whai. Fia le upumoni. O tangata e mtuanga lue kaletia lima whapue ono. Wa lea ngā le peritome po le peritome. Wa nā al whātua tua e mtuanga lue i le alofa. O le tangata e peo Iesu. Na moli mau lumo o Pilato. Le mafu anga lea na o sau ai, mafu anga lea na o whanau mai ai nei lalangi, ina ia o mori mau le upumoni, e le ilo fefe, e tautala i le upumoni e le atua. La sanga i e tolu, le aso e fio mai ai Iesu, e liu ai o tātou tino, i le tino whale langi. Whai mai konito mo muamtal sulima e peo le emo le mata. Te saloni mo mua whaasuono, toi tutu mai o he waoti, o ia keriso, Feiloa i mai Iesu, mai whaatasi ai mai Iesu i le langi ma le ola e whaavau. Si leo te foi i whalifita whai. Le ala leo le atua. Iesu le ala, le upumoni, mai Iesu le ola. Aisea, na au ia e to tasi, na baliu mo oe. Whaitau le whalinga ma ta upu e iwa, e lima alona wha upu e baru ma le iwa. Whai mai na su e le langi, se tasi te talaina whamau whailonga o le Ekalesia lea, po le history, po le tala whasolpito, o le Ekalesia lea a le Atua Soifua, e le aisesi, na o Iesu. Puno nouto e ina, whaatau inatu lalolangi nei, malalanga la o oe to tasi, o oe o le leona o le tuainga o saita, na o oe to tasi matou te olai, le nei o whaaleina i matou. Iesu le ala, Iesu le upumoni, pole nei, e le vai o le papisonga o te saunia. Pe a whai e te whiau whale i le Ekalesia le tua. Pitai, aua e te papatiso ono o se lotu,
E le mawhai se lotu na whaola oe. A e sau le lotu e sau vava ai le anga o isfo i tangata i le lotu e to i solo muli ai. A e papatiso le pol nei, papatiso ona o Yesu. Ona o Yesu o ia le upumoni o e taliaina e ala i lana fionga. I le aso e fio mai a Yesu. Sauni ai o e mole ola e whabavau. Tatou toi foi mau whavae. Mo mualti mo teo tolu sulima. Ole Ekalesia lea. Au nei papetiso ona ole upumoni. Ona e papetiso lea i le ata ole mea paia. Ole Ekalesia le atua. La tau te ao ina le upumoni. Ma le finangalo le atua. Le Ekalesia le Atua Soifua. E whawai a Yesu le upumoni. A whalwe lave. Pai mai Yesu lava ia. E tō tele la tō teo mai lo ingoa. Mai Yesu mātou nei na perfectane i lo ingoa. Mātou nei na whaivavenga i lo ingoa. Tutuli te moni i lo ingoa. E le eise loto lalangi nei. E le o toi alanga Yesu, Yesu, Yesu. Mai testanga te tau. Se o nā mea umo wale toi au ngā. Pau al mea o Yesu. Ioe. Fai tau tusi o Iakopo, e iloa fo i te moni Yesu. Na fefefe te moni a Yesu. Ai muu lafi te moni. Te muu ai fo i ma oi lafi. Pea fai, e te le fai ale me fai mai a Yesu. Luka e ono fasu ono. Te tala Yesu se ale me fai mai o tau ia tau le li ie. Ai tau te le fai a mea o te fai ati ai. Wa fiu Yesu i tangata kerisiano. E na alanga Yesu, Yesu. Ai le fai al finalo Yesu. Sisile tatou le lalolangi atoa. Tau sanga, tolu se lau lua lima ti a, alu su e lau history. Nana fai mai al Pope Silvesta, awane i toe whaingoina le asa, o se aso wha pau o le atua le la. Whaingo le aso le li, le angan toe tu a Yesu. Na, ale o fuli umalalangi. E o mai tala le SAMOA wa langa uma aso le li. Tula e mai Augustine suluano lefta ama vai atu. Awani toi whaingo le aso le li. Whaingo le sapati. Ale wa langa SAMOA. Sapati. Awa leva na whai mai le fionga le atua. O aso e ono e tenga lue ai. A o le aso fitu. O le sapati ia Iova. E reu sta i tangata. Ai sea o whaapele sa tani lotu ma tapua inga. Ma whiaina i ai tātou. Awa mai ele tua le whia muli. Lo i ai lana whanau i Ekalesia ese. Lai tausia sa. Lai su e fuamoa ista i lalo pulelaa. Awa elvala awa le tua lo unu ue o tau ese. Ai sea. Lo sau malo to sa o le tua. Palinga sulvalu fau wha. E whano ai mai lātou. Whafonga i le Ekalesia le anu whabai a Yesu. Whabai a Yesu le upumoni. Mo mual konito tolu whapusunga tasi. E le mawhai se tasi. Ona tuu seisi whabai. I le wa umana tuina o Yesu le keriso lea. Whabai lea o le Ekalesia. E atina e ai le Ekalesia le tua. Willie, ai whawhea te talainga Yesu ia Peteru. Silsila, te usio Mateo e suluono, pepe sulvalu. Te whai atu ne iau ia te oe, o Peteru oe, o te atia e foila o Ekalesia, i lunga o le nei papa, e le mawhaia foi e whaita toa o se oli, o na manu malo iai. Fai mai leo ristangata, nau atia ai a Peteru. SAMOA o Peteru o le tangata ngasala. Whaatolu nau nani Peteru. Ai li maliu Yesu ma pepelo. Na te leiloa Yesu. Ai o lai mele tau tala iai. Tolua tangata e tala noa. Le na papa. Tau tala ia Peteru. Le nei papa. E talitonu. Tau atina e ia Yesu. Whaiati a te oe, Peteru oe, o le wingalu Peteru, o le Fasimaa, le Petros, Fasimaa,
Peteru o le fasimaa oe, e le atina i se Ekalesia, o te atia e lau Ekalesia, i lunga o le nei papa o Iesu Keriso, e le mawhai e whaitoa o se oli ona manmalo iai. Whamaunia, si sila i tanoanga ale whau perusu tolu. Whai atu Iesu i on so, o le alu e Yerusalema, whasia o ia mauti ai. Whaliu ai lea o ia u whapeati a Peteru. Woso mai Peteru lele ia aua, e tele alu, e tele oti, o oe le alo o le atua. Ai whaliu Iesu whai at Peteru, Satan ye, nā alu ia o i o tua. Wa whai oe ma mea o te tausua iai. Wa ele o mea le atua e loto ia o mea tangata. A whaila e tia ele Ekalesia le atua ia Peteru. Wa tupu wharulave, wa tia ele Ekalesia ia Satani. Ele mwhai, whai mai ele mawhai o nā tina e sisi mea, nā le tasi alfa mai, nā o Iesu. Silsila, tusi o Mateo, fulvalu fo pe sulvalu. Maliwane leo Iesu fitalai ate ila tau tuina mai ate u le pule uma. Lava ile langi male la langi. Sa taun fa pe mai Iesu wa tuina mai ate u le pule uma ile langi male la langi. Leo tuua ya Peteru. Ai le ai. E ngu tuspaia. Ele ai se me fa pena. Fa fonga. Mateo suono suriva. O te avatu fo ia te oe. Te avatu fo ia te oe ki o le malo le langi. O se mea fo ia te fusfusia le lo langi. E fusifusia lea i le langi. Ana foi mai lea le Ekalesia. O lea wau mai e Iesu le pule ia Peteru e sui e sa pati o le tua. SAMOA i le ai. Na o Iesu ana ave ia le pule e lona tamaa. Ai foi mai Iesu o te avatu ia te oe, o le oe le fasino, le ngata ia Peteru a le Ekalesia le tua. O ki o le malo le langi, se me te fusi le langi, fusi foi lea i le langi. E lua ki o le malo le tua. O le ki mua o le tusi pa ia. Ma le ki lo na lua, o le ki o le nganga pa ia. Si silva o tau pone. O lo whaangaia o le ke mua, o le tusipa ia le lau ngatu. Mea nā leina whana le skriri e vai o le upua le atua. A le kilo na lua na e te uua, na ngā lua i lo loto. E tau atu e le ngana pa ia te oe, o le upumoni lea, e te ola ai malo a inga. Mafu anga na e alaina tau o mai e whaalongo. O le mea moni, e mamafa fe au lo lotu ai ti ngana mamafa ti ngana e la ngona ti nga e afia i lo lotu ai te sawa ai se la oil tangata le tuala i le kilo na luo le ngana pa ia e te sawa fa longo le pumoni ai se ai te oti ai mo lo to lua ono me pelo wala we Satani tono lo cristiano se me foi tala ile la langi tala ina foi le langi la le mele to tala il tus pa ia. O ki e lua ki e te tala i nai le loto o le tangata. Le ki o le angana pa ia, ma le ki o le fionga le atua. Mea nai alai ona tau, le angana pa ia, o le tusi pa ia, o le pelu o le angana. Ai se alanga e o fatasi. A fai mai le tusi pa ia, o le aso fitu o le sapati o le atua. E fai mai le angana, o le aso fitu o le sapati o le atua. Ai whalongo se si nganga e se fai mai. Alu e tausi le aso mua o le nganga na Satani. Le ala le winga o le upu. O lona winga e ua pule le Ekalesia ma fusi me o le langi ma te tala te wafonga. E moni o te whai ati a te o tō mea uma tau fusia la langi. E fusia ia le langi. O mea uma foi tau te tala i le la langi. E te tala ina ia i le langi. O le almea le tau tala iai. Sisila, e tau tala le tuspa ia, i le pulenga o le Ekalesia, i le bao tangata i te tonu. Sisila le matei e sulvan, a whai anga le anga mai lo uso ia te oi alma oa i tau lava ulo mai ia. A whai whalonga mai ia te oi e maua lo uso. A whai le whalonga mai o ia, lua te o masetasi posto lua, ne i whamaoni upu uma il maua le to lua pol to tolu. Pulenga o le Ekalesia, wai ai le ki,
Whaasino ma whaamatala mai le mei whai, pe ai le mea esi ai uso. Pau pues fuluiva ma luas fulu. O te whaiati a te utau aise to rua pos to tolu. I lo ingoa, o te iai whaatasi ma i la tau. Te iai whaatasi ma i la ua. Ele o tau tala pule le to rua le ma tasui me pa ia le atua. A lau tau tala pe a loto na tasi. E whaili tapo inga i le atua. E whaafonga le atua. Wa le meu poto aise to rua pos to tolu lo ngoa. O te iai whaatasi mai la tau. A Willie, o whea lai tupu mai ai fisea i le ai nei. E mahafua mai le upu e tasi, o le lusafe, po o mea e tatala. O lea upu i le ngangana e leni, i o lea so, o avea o se taimi i lumanai. Shall be. A ua maua nei lalo le ele, i me eli mai lalo le palapala. O le upu na, sa whaangaina le taimi o Yesu, o le perfect tense, o le taimi wa atoa. A tanga i la, i le tuspaia leo sa nei e ta o le King James Version, o le New American Standard Bible. Whaafonga lea i le whaapunga, a le tuspaia lea e ta o le New American Standard Bible. Leo wa tuu iai research 4 year, i sa ininga o le fionga le tua. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Te avati ati o e ki o le malo langi. O se mea foi e te fusfusia le langi. Wa umana fusfusia foi le langi. O se mea foi e tālai le langi. Wa umana talaina lea i le langi. Wa uma, perfect tense. E le mawhai il tangata na sui se mea. Se i vana o sui mua e le atua. Tolu i tu ainga manual i le so. O tasi manual whaavai Ioannes Filima whapulua la umai le fua abiseina. Whaale tonu lo e tipi. Mea lulona lua tu i pēr se iau eli maavane aini o tota. Toi tu tasi se i toi whautua ma fsoso ani iai. Le ile manual lo tu asfitu. O le manual ale pele ane sai le vaenga le lona lua. Ala o sui nei lon tolu. A teia sul tolu sul tu uia. Ia tupu lua pe ia. Se iau se selenga. Tu se sau Yesu ia faila na whamsinonga. Mafua anga na Samoa o le manual le altus pa ia. O le mele wo e se lotu maltus pa ia. O faila tu manual. Ae le whanga ina le fionga le tua. Ekalesia le Atua Soifua. Whawai a Yesu. E atinae i le fionga le tua. Le upumoni. Tolu a mea. Ie whapaina i la tau lau upumoni Ioannes sulfitu. O lau fionga. Le tuspaia e atina e ai. Le upumoni po le Ekalesia le tua. Momol korinito tolu fa pesultasi va fonga. A wai le mawhai se tasi tu seis whabai. I le wa umantuina o Yesu ke risolea. Lea le whabai na whatuina Yesu. Leo le efeso e lua alo na whaupelua sifolu. O lo watina e lunga le whabai o le apostolo atoa ma le au profeta. Ma tu manu o Yesu ke risola valea. Ia le me ese ai, le whabai. Pei o lau tuspa ia. O perfeta le whenga inga tuai, na tō fia e le atua mai le langi. Whenga inga tuai lea. A lau apostolo le whenga inga fō, na tō fia e Yesu. E le tō fia e stangata, na tō fia e Yesu. O la tō ia, na tū sia le tuspa ia. Matina e aile Ekalesia le tua. Willie, au feoti la o apostolo ma le au profeta whawhiwhela. Whafonga ia Yesu, Ioane ono sultolu. O le anganga le tupuai le ola e le angale tino se mea. A upo e whaiatua ia te utou. O le anganga ia, o le ola fo ia. Sisina. Tuti whil mafuanga. Whaitau le tusi o ke... Tu si cornito, lo cornito mtabo sumatas. E foi apostolo pepelo a satania. Ao apostolo keriso, e na apostolo a na filifilia Yesu. Silsila foi il mau, e luo me taua. O lo tau mai il mau lea. Mua, o le maa tu le manu o Yesu. Ao lona whabai, wati na e ai. Le au perfeta lea, ma le au apostolo. Perfeta il whenga inga tuai, au apostolo il whenga inga fō.
sisila foi tātou. So se fale, e fausia, e iailo na maa tulimanu. O le fale la fuolo na umi, fuolo na lautele, fuolo na maulunga, i le maa tulimanu. E whapena Yesu, e nao Yesu e mwhaina tō fia apostolo, mwhaina tō fia perfeta, a nofol tangata ma tofi, e le taulia, e mea nantupu le, au apostolo le whianga ingfou, ua fia popoto, whai le vili Yesu ia yuta, whafonga i whamtalanga al tuspaia, tusionga alwenga. Ona whai ai lea o le vili, na ua maliu Yesu, ua woti ai yuta lea na whaalata Yesu. Awa le atoa wana sultasi perfeta. Mana tu lola uso, whai lato vili. Whaaleri mai ai ele tua po ai ufilfilia. Whai tauina hai tangata ingoi amatatia. O sola au apostolo e tō tino ngafulu mal tō tasi. Se fululu aile i amatatia. Aile lola au apostolo. Ele mawhai la ton tofina o Yesua. Sisila tātou tusionga haluenga. Na toia fio mai ase Yesu le langi. Ile awala i tamaseko. Ai tofi whapitoa Saulo. E avea ma Paulo. Amen. A whaila whaitawina matatia. Wa se fulu tolu waila apostolo. Wale se fulu lua. Ele italia ele tua. Aisea se manu papenei. Tofu uma Ekalesia mavini. E fai e sueia la to apostolo. Toi e fio mai ale o Yesu le langi. E filfilia Saulo. Ngaruenga iwa fau pe wha. Papu leo iai lalo le ele o wha longa si ufonga lo hape mai atea. Saulo e. Se alme we sa wa mai ai atea. Yesu leo fitalai. Aisea, langa na al fululua apostolo tispaia. Sisile el tusio whalinga. Yesu e fiau apostolo. O lo wha vai ai le Jerusalem fou fa le langi le ata o le Ekalesia. O le pā foi o le ai o fa vai se fulu mo le lua. O iai foi ngole au apostolo le tamai mamoe e to as fulu mal to tolu. Esa le ai e le taulia matatia. E nal to as fulu lua lava o apostolo na to fia Yesu. O mali liu la to al upo Yesu e le ngale tino al upu upo le fionga le tua, leo tuina mai, o le anganga ia, ma le ola o ia. Lata leo le Ekalesia el whianga fou, palinga sulua fa mo tolu. A mata mai le amatanga el kinese, a tautala i fine, tautala i le Ekalesia. Ekalesia lea, pa mau whatupu le feitangai, ke le se tolu sulima, le vao oe le ngata satani, ma le fine, o sola na whanau o Yesu la whanau mai e tu momolo ulu a o e tu momolo na murivae o le atal maliu o Yesu i le santauro ona whai mai le whalinga sfulua o tō le fine a whanau le tamatane tau whai satani e whasioti ala ia he rota a o si tia lana tamatane le langi na whaasolo loa le whalinga sfulua, le talaanga o le Ekalesia lea, a le Atua Soifua, le Ekalesia, lona maa tulimanu o Yesu, a e whaabae, i tu singa lau apostolo ma lau perfeta, lea wati na e le fionga le tua, o le upumoni, o mualti mo teo tolu sulimo le fale o le Atua, le Ekalesia, le Atua Soifua, o le poutu foi lea, ma le lango le upumoni, la tatu baba ai le history o le Ekalesia na le ana fatua Yesu ma lau apostolo. Tu si o whalinga mtau pue lua ma whalinga mtau pue tolu. E fitu Ekalesia na iai Asia. Ona o mai leo le tusi whapitoa po le whiaua Yesu i Ekalesia i e fitu. Peitai, o le ata fo ia, o la asanga te tele fitu o le Ekalesia Kerisiano. Ekalesia momoa, Ekalesia i Efeso, malti a e tolu tasi le salauti a. Ekalesia le natia e Yesu ma ona au apostolo. Tau te loa, matua aita i utaia. Tau tō tangata i utaia. Ele aise si pe inse i longa e fasioti Paulo. Awa umal taimio i utaia.
ua o le taimi o Israelu fa'aleagaga ua tula'i le ekalesia kerisiano tolu tasi le selautia ua maliliu lau apostolo na la'asia lea o le la'asaga lona lua o le ekalesia fa'aigoa o semurana o le muro o le mea manogi lelei fa'apena le ata o le ekalesia ua amata na ui puapuagā taua tele i pakokopā se lau 50 tia a ua tupu pea se o mai lona tolu o la'asaga o Perkamo tolu tolu i le 5 na iai lea o le suiga ai sea ua lotu Konstantina fa'aigoa le ia Perkamo o le mea maualuga ua fa'amaualuga le tagata i le atua ua sui ai mea paia a le atua so o leo Perkamo sisile le fa'aliga e ono ma le o fa'atasi o le tusipaia amata o pa'epae le solofonua e Efeso mumu semurana Perkamo ua uliuli ua ofi mai mea fa'apaupau lona fā ua samasama le solofonua le ata o le oti le ekalesia na i Tuatira mai le 5 tasi 5 tasi 7 tula'i mai ai lotu Protestano tasi 5 tasi 7 tula'i mai Martini Lutelu tu'i Falsai Wittenberg i Siamani o mea 20 ua ese ai le tusipaia ma le ekalesia katoliko Roma i le nataimi toa e le fefe natou te iloa le tala ma le mea nao iā te ia o le lave o le mea na ngata ina malama o Martini Lutelu ua ngata i fo iā tangata e fa'asolo ala la'asaga o le ekalesia Sarataisa ma le tusipaia na sola le o le fine i le vao le ata o lotu Protestano ua tula'i mai ma le latou upu fa'avae sola scriptura e na o le tusipaia ma e na o le tusipaia lava latou te le talia traditions ma upu tu'u a le ekalesia katoliko Roma peitai e iai mea o tau ave pea tau singa o le asā mea fa'apaupau mai Papilonia ua ofi mai tonu o le ekalesia katoliko Roma ua saua i ai lotu Protestano ona tula'i mai lea o le ekalesia e ta'u le ekalesia i Filadelfia te vai o le Filadelfia o le fealfaniga uso taumafai lea o le atua i lotu Protestano ia maua le fealofani ma ia toe fo'i i le fioga a le atua pei o le mau fa'avae sola scriptura peitai ua le mafai tausi ale asā latou fa'apaupau a Roma Pope filifilia le atua o le la'asaga lona fitu o le fine e ta'u o Filat o Laotikaia ekalesia i Laotikaia tasi 8 fa'afā lea na tula'i mai lotu aso fitu le saulalovaea e toe mana'o le atua au mai ai ma le perofeta fa'apitoa e fesoso ani toe fa'asino tagata i le mamā o le talalei o le feagaiga fou o lea ua tumu i mea fa'apaupau le taimi o lotu Protestano peitai pe mai fa'amatalaga a le tusipaia e i'u na tafea le fine na tula'i mai ai lea o le vaega mulimuli e tau o e ua totoe o le whanau ua tafea le fine tafea ma le isi vaenga o le whanau ai e totoe mai latou lana e tau ma le tarako i le taimi whaiu te whafonga i le tusipaia Ioane sufitu ia e whapaiina i latou i lau pumoni o lau fionga le tusipaia lea whaasolo mai vaenga o le ekalesia umalo latou taimi a o le whaavae le suia tasi al whaavae ma Iesu le Matei Iesu 5 e tāpua i fua mai latou i atea i lo latou whai ma mata upu poloa inga tangata Samoa whaatsola o te whaatfu i lea o le aso sā Sunday o le poloa inga al tangata a le antou whaafonga i mori mau le ekalesia katoliko Roma o i latou uma e ustai le asai le ustai le poloa inga le atua e ustai tu la fono le ekalesia katoliko Roma mo ua foina le 5 afe tālai se mau e tasi tau mai ai ua sui fia tau sanga usau i Australia tau i Amerika o tau tala i le tio ma le TV le whaafonga le atunu whaafonga lotu ma whaiwhiau e ekalesia uma il pōnei o le alu TV 5 afe tāla se mau e tasi Samoa e le ai
O le mea na whai al tangata. A e talitonu ia Iesu na e talitonu le upo Iesu. E tāpua I fua I lātou ia ta. I lo lātou whai mamata upu. O polo inga tangata. Ekalesia le tue whabahe lupu moni. Te usia uma polo inga a le atua. He a fia I mal polo inga wha. A luenga I lusul wha wha. A u tau tino nei mei a te o te ona I le tua mātou tamā. Le upu le hapaulo e tau tala I tangata I utaia. E tusa ma le lotu o taua I lātou o le lotu ua babae. Tu lai mai lo kerisiano. Kei tai tangata ua mata lotu fou. Ai whai mai a le apostolo I le ai. Te lotu lea ua babae ese. Lotu lea ua tau lotu to tasi. Lea ua ese. Ai mātou talitonu le whaabae na o mai ai. O le alfa vai ko bestufa o lo talitonu me umalava o tu siel tu la fono a toa mal au profeta ia la fati au tu a tau tu la fono mal au profeta o le albela tau tala ia na tau tala I whengainga tuai sa mosi sila foi o le whengainga tuai pau ana o tu spa ia na whaavai ai le Ekalesia Kerisiana ele tu siel whengainga fou Tatu sia pe lua se lau tau sanga. Talun maliu Yesu. Ai alme le whalonga ele so. Whalonga le alalanga alo tu Kerisiano. Walea o ngahal whenga inga tuai. O whalea o ngā whabae na tia I mai eile lo Kerisiano. Lo te tonu mea uma o tu sia. I tu la fono atoa ma le au profeta. Lea so alanga walea o ngā tu la fono. Ai te silis whai wala o walea o ngā tu la. O tangalana ngoi. O tangana pepelo, o ile ai. Tangana mulilua, ile ai. O tangalan soli sapati. E se la le mele na. Wa ese a. O sui el tangata. Ale wa mai fe au le tua, lango lai ai lana fa na lotu ese. O ele fefe tu mo le pumoni. Falinga sulua sulfitu. Wa ita fo il tarako satani. Waita foltara col fafine, il fatuso le Ekalesia. Na watu ele o ye tauli tau mai lato watotoe o lana whanau. Sau satani tau ma le Ekalesia. Ai, wale aise fafine. Aise a, o tafea. Tafea malisi vaenga o whanau. Ai toe mai na o lato e tau e watotoe o whanau oai. Faringa sulu sulfitu. O e tausi polo inga le tua, mata o file mau ia Iesu Keriso. O e tutoe, o le whanau le fine, lai tu mau le pumoni, le whaabaya le tua, o le aso fitu, o le sapati le ia Jehova lo tua, o le me fitu ia aso le kalena, so se mea lo langi e te alu iai, o le sapati na le tua, se mea tate mai, pau ana I o le malo lalulangi, e lua o na sofitu. E se le sofitu o le kalena, e se le sofitu o le lotu lai larawaya. E ngoa sofitu, a tausi le aso mua. Ai sea, balo ia le tuspa ia e tafea. Si se le tulafono le tua. Te vai te pula I se o tau le fia. E a tau te mana e vat se tala peloto te oti hai. Pe te talia whai mai e sua e tala I nātu le nei tala le e whai mamori mau ia te oe. Pe te talia, pe te le talia, e te talia I oe lunga o le tua I le as whamasino. Pau ala vaenga, o le tālai, ma le fola. Si se le natura o le tua ami o tonu, le tua mamana, malmalama. Upu uma ave I le tua, le ave il tulafono o le tua, le alalanga lotu o le au ngā tulafono. Pai tu poto satani. Nana tu ia tulafono le tua. Fale au ngai tangata tulafono. Ala tu le loa ua fale au ngai le tua. Ata e satani. Le vale o tangata. Mafuanga na wo toe o mai ai fe au mulmuli le tua. E fai mamori mau ia te oe. Samoa ele masanino ulaunga maati whapea. Ai ese leuna inga le ngā pa ia lo o mai lo loto. Ai se hau le aise taimi.
Te le loa le pole nei po lau toi whaalongo le iai. Ie mana tuele o lau lotu e oti, o oe malau tō lua malau whanau e oti. Au te le manao se toto se tangata o lo ua tunu, e te e lunga o lo tumuai, o na wau pala ai e amel te au. Ka whonga le upu le tua le tusi o Hosea, o whaamatia le nu, o le se poto, o e whaina e te atu le poto, o le mele au te i a te oe, e le whai oe mahosi tau langa i a te au, ai se a, wa e whaangalo le tula whono lo tua, whafonga le upu le tua, o au foi, o te whaangalo i lau whanau, e te menau e whaangalo i le tua lau whanau, talu ai, e pipi i lau loto i lau lotu, ai le pipi i le upu le tua. Tau sia le wha mawhailonga le tua o le sapati. Tolu au pumoni. Yesu, tusi pa ia, mal tula fono le tua, salamo se lau surueva. Pau se lau whalua. Whafonga il mol maul tusi pa ia, e peru e whawha pueva wa tuina mai pea, le malo longa wha sapati. Moai, mo tangata o le atua. Ele mo se lotu asfitu. Ele mo se lotu la mosa. Ai mo tangata o le atua lai ai lotu taitasi. O e alo lo famoni le atua. O e le fefe e usitai le atua. O le upu lea malo longa fa sapati. Ai fai tau tuspa ia. Le ngana eleni. E tau le sapatismos. O no su elea ile me tau le lexicon. O le ngana eleni. O le upulea sapatismos, e nā le lua au whaparangi e whamatalai. Sabbath rest and Sabbath observance. Malolongo o le sapati, po o le tausinga o le sapati. Tuina mai pēle tua il whengainga fau maun tangata. Mo tangata o le tua. Te tonu mai ta ele o loto lai ai tangata o le tua. I lotu ese. O tangata e alo lofa i le tua. E le fefe tu mo le tua. Mo la tona o tuina mai el sapati o le tua e fai ma fai longa i le ba o le tua ma on tangata i sei e valus flono fusi le mau fai longa i el tulafono fa mau fai longa il tulafono le ale tulafono e sfulu i el fa mau fai longa tulafono e fa pau ale il tulafono e te mau ai uma me tolu fa mau fai longa suafa lona tufinga malana puleanga Fama fai longa le al malo Britania, Soifua siosi lona ono. Suafa siosi lona ono. Title tupu Britania. Territorial ana puleanga Britania malo au fatasi a Britania. Silen malo. Sile sapati male asomo. Sapati le tua fama fai longa le tua. Skelo luas fulu fa pues fulu lua mal luas fulu. Lo ia il suafa. Ye mana tua le sapati fa ino asone te ale as fitu o le sapati ya Jehova lo tua le sapati o se lo tu as fitu lo ya ilon tailo o aso ono na ye fa ya le langi malalangi the creator lo ya ilon puleanga o le langi malelangi skelo luas fulu fa po luas fulu yo to fa pa ye ino fo yo sapati e fai ma fai longa ya te mo to ye lo ai o to o au lava o Jehova lo o tau tua. E soto e tolu tasi whau pesuono. Ia tausi al whanaunga Israelu i le sapati. La sapati na, sapati asufitu. E whaima sapati au tau tupulanga amuli. O le whiangainga e whaababau. Spaia Britania, o le perpetual covenant. O le wingalo perpetual, o le whiangainga e le motusia. Mai le amatanga i kenese tau ai lalangi fau. Te wafonga le soto le toltas. O le whailonga le whabau ia te au ma whanaunga Israelu. Israelu tino, ma Israelu la le anganga i whenga fau. Wa se ono na whaia i ova le langi ma lalangi. A le aso fitu. Le aso fitu na ia malo lo ai, ma mapu ai. Laleng o Israelu. Pai tau kene se tolulua whau puelu suvalu.
Israelu ele se ingo faltino. Le ingo faleanganga. Finau Iakopo ma le angelu. Wo ana la telva beao. Tanga mai lola angelu na suila palapa. O se e suila palapa. Nei lola Iakopo. Ele si tangata. O le atua angelu o le atua le ala tauivi. Mau te le tu ua oe se e whamanuia mai atea. Mai leo ia le te ualo ngō Iakopo. Iakopo le whaalata le nouso e sau. Au Israelu, wa e pei oe o se lii, wa e whinau, i le atua matangata. La tau umai filifili le pōnei, o le tali o lau whinaunga, mau ainga, matangata, ma lau whinau e te ustai i le atua. Ta ua oe o le Israelu, o e whinau le atua matangata, ma ua e manu malo. A whai foi sisila, Willie, e leo Israelu e nā whenga tuai, whafonga le whenga fō. A le whenga inga le nei, a kalatia tolu lusuiva, a whai foi o ke riso o tō, e moni o suli foi, e tusa ma le mea na folflaina. Whanau o tō a per amo, o suli e tusa ma le mea na folflaina. O le ale mea na folflaina, e peru e valu fa pesfulu. Al whenga inga nei o te whaia ma le ainga o Israelu. Pe ama vai atu i aso le whenga inga tuai. Leo tau tala ia Israelu whaleanganga. Lo whetalai mai le li. O te tuina atua tura whono i o latou mafau fau. Ma o tu sia i o latou loto. E whai au mo latou atua. E whai i latou mo unu. Tau sil sapati o le tua o le whailonga. E ngata i lea, ta ofsi le mau ia Yesu. Whalinga sulua sufitu, tau tala i le toi taua whaiu, e le toi tau le fine mal tarako. Pawal me me whai le fine, o le whaoso ana misiona e ta ofi, e tangata awale o mai e whaalonga le upua le atua. E le toi tau le fine mal tarako, e tau mai e to toi o lana whanau. Oai, o e tausi polo inga le tua ma ta ofi le mau ia Yesu. Lale mau ia Yesu. Palinga e subiva whau pesfulu. Ia ifo i le atua wa le ngango valo anga. O le mau le ia Yesu. Le ngango valo anga. Mena te whalo mai pōtai tasi. La unga ina le manwhi ai. Le whatangata le manwhi ai. Le me lilo le amio le anga. Ta milo i lalangi pe te whalonga i swewhiau aswhitio la unga le whiau la ngelon tolu. Wa whasa. Ai sea wa umalon taimi wa tawhea. Awol teimi o e to toi o le whanau o le fine. So, wheo lalangi alu i Amerika, alu i Australia, ai whaalonga is whaiwhiau o langaina le whiau angelo e to tolu o le tuto tasi. Mai atu nuu ese, o langa mai ai e le tua tangata, e tau mal tarako i lona toi i tu la. Lona ono na te langaina le whiau muli, o le whiau a angelo, lona tolu. Samoa, sisila tātou. O le whiau lea na o mai e le Ekalesia sufitu. La o tā ofi o le toe langaina. O le aise whiau o iai. Le ala fili mai na e le tua tangata Samoa. E whaawau le whiau. Le tau o e totoe. Pa whonga le whiau. Aise tasi e ifo le man whiai Roma pope. Balona whatangata. Lotu tuu whatasi e tausila saa. Matalia le whailonga le asai lo muaulu e manatua ai, polona lima e usitai ai. E inu lava ia i le waina o le toa sao le tua. E le mawhai e lo toa asfitu unto e launga, lango lau tausi asai. Whalinga e sultolu fo pue wha, wala tu wifo fo il tarako, o le ene tu inatu le pule il manwhi ai, wala tu wifo fo il manwhi ai, wha pe atu ai se tusa ma le manwhi ai. Iai whailonga le tua. Whailonga lona sapati. Le asafitu. Ma le whailonga al manwhi ai. O e te misiel po le sa so o el tatung tau. Le mea sa tala no el me lilo a le Ekalesia le Atua Soifua. Le ole a tala mai a to e tala me le amtanga e tau lona whaiunga. Au e te misia. Al pol nei Samoa. Wa umalo teimi.
A te mana e tau ati a te o le pō o le whiwhilinga. O le pō e te whiwhili ai. Te ngata e whaimai a te au le wan mati baptiso. Lo awa noa lea. Pe te oti nā nei po tae au. Au ai tu sia i tu sile langi. Na e te lia Iesu Keriso. Te ola ai. O le whiau o le whiwhilinga. O le whiau e whaalangolango i ai le ola ma leo ti. E leo umi o na mawai lo leo taimi o tapuni le lo whatu no le tua. Na e whaalongo le whiau le Jeremia walu whaupasifulu. Wa mawai le tau mawhanwhana. Aua le whaaleina i mātou. E le taimi e umai le whiau. Te le toi whaalongo i ai. So se whiau e lau ngaina i loka i whalpui. Au te mana e whae ulu mau nei. Paringa sulvalu whaupe wha. O whaalonga le tesi leo mai langi whapea mai lo nu ue. Ia o tau o ese i a te ia. Ina nei whaatasia o tau i ananga sala. Nei tau fsia o tau i ona mala. Pōle nei. Te whilwhili ai. Whilwhili ai mo Iesu Keriso. Lo whaola. Na o ia to tasi na maliu mo oe. Na o ia to tasi na tu ua le langi a fio mai. Ina ia e ola i le ola e whaapau. Wa fio Iesu i le langi. A o tu ina mai le tusipa ia. O le pelu e tau whai ai o nei tu. Tau silfia i pōta i tas. Au e whaalonga le whiau. E lua i tu ai ngā tangata. O le tasi wa matana i ala ngona le upua le tua. Al tasi e te te, se ona te le te langona se upu. Au e te whamasani e te le nganga pa ia. E le aselu e se ma oe. Ona le leo so whamoe moe. E nei whiawhia au suina le nei pese le fui pese. Au tau talapea, au te le mana o te nofo e lono foa. Au te mana o te toa mo le tua. Tu sa vali mai luma i nei. A whai e te mana o papatiso i alua le lei ma le atua il pō nei. Au te tu, a tu lunga sa vali mai luma i nei. Tala ina vai papatiso le nei pō, o lo ei ofu, o tā pena, mo i lātou umai e uia le whiwhilinga. Au suina le pese. Oi se toa e mo muatu mo le tua nei pō. Whaine tū lai mai. Sa wali mai rumai nei. O e te whewhe. Papea nei lo loto le pōle nei Iesu e. Lo wola e tui nātu mo e. Paftail tu fine lo tu lai mai. O lo iei tangata o le tua i lo tu ese. La te le whewhe tu mo le tua. Sa iei se tina i tu tuila. Pai mai a tau e fi baptiso al sapat. O le umani ona ao se lua. Ta pena le o potu e sauni ai. Au il Paul es freile. Ai se e mai luma. Foi a tai au. Foi melantala le ai. Paul nei. Foi a tula whangalo na tāpena al tinalea. Sauni mo vai patisanga. Paul nana moi ai lona mo tō whanga. E leito e ala il tai au. Te leiloa po le al umi o le ola o ia te oe. Al po nei o lo awanoa. Lo awanoa le awanoa e mawhaina e whapeane ai. Iesu e o lo uola mo oe. Mai le afe ma afe o le tunuu. Mai le selau ma selau o tangata o le nei malu. Ma te lelo loto e tua i mo le tua. Au e maua le awanoa. Ma whaine whapeane ai Iesu e le pōle nei o le whiwhilinga.
Te le toi whaatali. Te o tina nei o te iai le langi whaatasi boe. Whapei o le pāngutai lunga o le satou. Samoa e whaalongo i le upu. O e whaalongo i le upu o le tua. Ai se hai te o ti ai. O mai e le tua le avanoa il pōnei. O tu sia le laina. Le laina o le ola ma le oti. Laina o le filfilinga. Le ba oe ma le tua. Ngā solo mai pei la tau daitas. A pai atu le kio le nganga pa ia i le loto. O le alau tali le nganga o le tua. Samoa i se ai te oti ai. E le isauni ale afi mo oe. Sauni a Kāriwario. Sauni a le tongi ola ina ia e ola. Pōne e te le papatiso no se lotu. Te papatiso no le whiangainga o sia le wālta māma le alo. O i lātou uma e usitai le upumoni. O i lātou uma e filifili o le ola po le oti maunga po le vanu. Tō mo Yesu. Lo tofi na Samoa. O le ola e whabau. Lo tofi na. Saunia le tua mo oe. Le saunia le afi mo oe. Saunia mo satani mana au. Ai a whai e te oti mai mua i le afi. O no le wha maulunga o lo loto i le upua le tua. Kāriwario na maliu ai le alo i totas. Le maliu se lotu mo oe. Samoa na o Yesu Kiriso. Te tala Yesu e tala ina fo ile nei tala le lei o le malo. E whai mamori mau inu uma. O na o mai ai lea o le ngā taanga. Ngā taanga o le asau. Alo wala au lea tua le whanau e tangata. Nei ala tau talia o ia maustai i le upua le tua. Nei e saunia mo le ola e whaabau. Sa mor tolu ne wai aso. Tolu wai aso alanga ina le whiau. Tolu wai aso alanga ina maloi bata. Nei e ola malu ainga. I le ola e whaabau. Lau te wala au lea no te talo lea. Whao mai wala au nei pō. I se tasi e fietu lai mo Yesu. Aftai le ta maa. Matua tau sanga o soifua ai leilo fefe. Leilo fefe tūmu le tua. Ne whanau tō tasi. E te oti tō tasi. E le mawhai se lotu na la mea i oe. Na o Yesu e tōtasi. Na maliu i Kāriwario. Ina ia e ola i le ola e whapawau. Ngai oi le nganga o le tua. Te ina mai lana whanau. E osi whianga inga mai Yesu le vai o le patisa. Te iei se tasi e fietu lai au te leiti talo. Whaina e tua i le meo e iai. Rai Yesu e. Lo loto te fiau o nei ate o e mawatu mo e. E lo whafsosani mai lo vai vai. Haine tu lai ai so se meo iei au te li te tala. Tu nā tu lumo le tua le nei au fia. Lo mātou tamai o le langi. O te leilo a whatau a lau. I lo o tu nou. Ai nau la ngai na te au. Na la unga mai whamaoni. Na la unga maloi mata. Ina ia la tau talieina o Yesu Keriso. Ma lau pumoni. Ma la fua i me pepelo sa tani ale a whano ai. A peo e lia e lunga o le maunga o karamelu. Fili o tau la sunei. Po ai tau te au au na i ai.
whaafitai le tua i le tali wa tūlai ai, o tamā, o uso tua whaafine mautina i le nei pō. O iei nisi alo tūlai mai lalo, lo iei whaafitau li e tele. Mātou tuina atu i mātou umai a te oe Jesu le nei fiafi. Alofa talia ina i mātou, talia ina i a te oe. A osi whenga inga i lātou nei le nei pō malau whio. A veia i lātou le oli oli, wa vea mata li i ma whawhina o le malo. E ala le osi ngā whenga inga ma oe le vai o le baptisonga. I vi elo suafa Jesu. E iai se tasi, iai se whawhitau li nei pō. Alofa le tua o e te lafo ia. E pai o a au alofa e la viai. Ie saunia masiona inga mo le ola e whaamabau. Lola wa suafa Jesu o le wala wa tuai nei. Amen.